Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manda Allah mapipiyag ginawa niyo. Mayroon pa itanong sa kay Ramadan sa mapipiyag ginawa tanong. Ayamala na riskin tanong Allah sa amal. Tatariman yan. May panutul sa Sahih al-Bukhari. Ali panutul no Aisha. Sunsu Aisha dinu ni manutul. Ayat tingin na betadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na igirap laylayag na pumudutan niya saripa sa mga karumanian. Siya ugazwa al-Muraisi binutan niya saripa sa mga karumanian ay resulta ay kapdi na sa Aisha. Ay di siya di manuto na sa Aisha kung kaya niya sa Sahih al-Bukhari. Miyagdad sa Aisha sa giyang uta haudaj. Ay man na haudaj na giyang uta pimbalay amay to arndingan. Aptong sa giyang kutuwa di kuduun ta aaya di rin magdan mga bay. Tigwa siya, so kapuna mi sa giyang otwa gazwa, uli na ginto kilala kawiran na, pumaling kami sa Madina. Pamiyar kami, umaysa na deka. Oh, mga tanagi puna niran. Di ukawan siran. Deka siran. Sumamuswa siya, na, so tigtan na pasong sa disil, miya kawatan sa giyang mga tao. Sama na ito naswa siya na pagte malubay, ay na di ka praga-raga. Sa giyang otwa, kasisinan sa giyang otwa derpa, asingwan yan, na kumiyasi kasung mga pedian miyagda miya na miyada so salay arko Ummu Salamah radhiyallahu anha kaya so yan yang ilubay yan kumiyasoy de miyaw man yan na tao miya kay pusiran miya kalalakaw siran ito to kibagag suway siya sabi sa suway siya na yung utang kalubay niyan ay hindi ka pragaraga na di rin magda mo makada anta ka di makada di rin katawan okay miya kalalakaw siran. Ato na si Wawa siya o kinibagag yan. Sabi ko apasang yan. Din awas sa giyang kutuwa darpaa puna niran. Gita tiyarga niran. Sabi sa epic yan. Na upang makapangiluban ako iran nasib sa giyang darpa. Misaling kumbong. Bantiyorog. Si Mom siya kina Safwan at titibabaan na papakaw rin ka wadnap kibaga kanan sa kanipakawidun. Faraasa wa da'asha milene sumay tamaswasha miyak klaro ni nagito so karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam why iti mga ulama ay karina sa aya ditar no mga baigwa ni na maitam tuliti ko Safwan inna lillah wa inna ilaihi raji'un iti dinanitaron tamasami ano swasha ket kawan milene na so Safwan nakatawan ni Aisha kuda pong kituron no hijab tunitik katiro Aisha wallahi ma kallamani bi kalimah wallahi tiga ni bitu ko Allah ka dakun yan mimbitira sa taga akatiro why piyakaran niya man suunta niyan why piyakaran niya ko Aisha piyakal ko niya suunta na wallah ati ko Aisha ibit ko Allah ka danira ka matero pagda ka niyagda ko ati ko Aisha wad na mituturuanan na makatuturo sa kalay kasanggila kalay sanggila sa mga sahaba kalay ranikal ko bud na kaarasan niran asa ka to babay apan ubagi to babay na isa ko mga karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam miyagdes wa Aisha minggagaan sira natutunda no Safwan nagyang unta ka ketedliran sa mga pediran so Nabi sa mga sundaro niya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu na umaylew mga sahaba apapakataling Safwan na pedia sa Aisha ang magda si kuunta atau tunda ni Safwan lagi yung unta mayam sa siran inubskuri sa Aisha inukuri sa Aisha inilera sa giyong tatangkong haudaj daw sa Aisha kaya to ko ano Nabi miya kawida akalian so kiyay layai akini Abdullah ibn Ubay ibn Salul ulwan ng mga munafik na tigi na tsansak nini orasak nini akap marata iya kung Nabi sallallahu alaihi wasallam kapuing iya kung Nabi sallallahu alaihi wasallam ato na siwayan Peter ay nagyang ito katiruan na marsik wallahi ma salima minha wa ma salimat minhu
So tignan mo, mustahil ba na miyaw lola? Pamamuan na miyaw lola. Ano si Wayan? Biya mga lang pinag yung tamiyaw lola. Miyarig mabuwag yan kaya mga pidi na mga munafik. Miya magugupasiran, piya makalang kapiran. O pamakuad na social media sa inyong tauras, na Facebook, na Twitter, miya tibo miya pakalang kapiran. Uwad na channel sa inyong tauras. Nakuniran siya kini Abdullah, agist kapangingisa na ito na miyaw lola. So Nabi sallallahu alaihi wasallam miya kawida akalian. Ano pa kawida akalian? Karumanian. Kebebayan niya na karumanian na suwasya. Suwasya agi na inisan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam antay kebebayan ka kumakarumangan na turin na suwasya. Ang kebebayan. Kumakarumangan. Naon ni sinab kebebayan. Miya ko masuwasya. Miya gdasal yung tangkong. Miya lang sila sa Madina, Al-Munawwara. Tumira suwasya si kuwalay niyan. Walay kebubayaan niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ori niya na miya sakit suwasya. Kalalaman na ginapung ako mawata na darpa. Di na miyati ka sa lakawan na ginawa na kasakit ka. Miya sakit suwasya. Ay di yung sa lakaw na di na nakatawan na ito ni miyaw lawla. Sumusun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto makawida akalian sa giyang kutuwa. Kaya pa ka lang kapag yung tamiyaw lawla. Abalabuhog yung mga munafik, abubaas nila na yung tadina ni kapamangalanga pasang yung tamiyaw lawla. Okay. Miya kawida akal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa kaya pa kawidi na akal, na pinikisunguan yan, so Usama Abu Ali radiyallahu anhuma. Inisa niya so Usama, tingin na, ito na tingin ni, kapkili ang ako Aisha, bakon maalanganang, buong sisang katay nga. Tingin na ya Rasulullah, wallahi, ibta tingo wallah kada katuan ko asya inunta na mapya. Manini sa nila suwali. Tigwali ya Rasulullah. An-nisa'u ghayruha kathir. Subabubi na madakal. Daga pangar gini wallah. Wah pangaruman na. Ugin na piya ka orinon o Ali at tingin na isi nga subarira jariyah. Masalan ni matosan. Ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam su jariyah. Barira. Tinahay barira. Ato na ikatawi nga si Iku Aisha. Hindi Rasulullah da katawi ang na inunta na mapia. Ay gusto na sa kanyan na igilakuan. Kanaba pa inipawi nga nung kabintugin. Ay buti na gusto na igilakuan. Sabi ko kahit ini ided. Igilakuan na pumunaw sa tapong na turatun tama sa turugun. Na makano na kaya na kita pimbalay na kaya na kuwan. Baratukan na kambing. Ito buti ni katawi ang nun. Kaya pakawida ka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa suming siya giyong tamimbar na tingin mo yan sa mga tao na tingin naman ya'adir ni at tingin ni pakalidas ran at ay pakaguprakan sa giyong kaya mama aso Abdullah ibn Salul ay natiyong kasaniyan sa dibnar na so isa ko mga pamilyakan katawayan kong pamilyakan na mapia siran katawayan na tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga pipeting sa mga pamilyakan tumininigso Sa'd ibn Mu'adh Bilko Khazraj, Aus. Ini ya Rasulullah. Sugu ka order ka kang lola nami. Pamako pedami. Saging kay mota no Aus. Na order ka puta nami sa ulo. Pamamanati ko Sa'd ibn Mu'adh ka sa imapit saging kaya mga pagremya kwan Khazraj. Na order ka kang lola nami. Tuminilig siya kina Sa'd ibn Ubadah. Gito na Sa'd ibn Mu'adh. Tuminilig si Sa'd ibn Ubadah ang mota no Khazraj. Okay. Ayam yaktero na siya kini na rajulun salih. Mapiyamal. Man pa mo na malay parate. Ugaid na tuminilig sa hamiya. Pamana maratabat. Tingnan la tafa'al. Ito yung pulo la. Ito mo la. Si Musa kini Usaid ibn al-Hudayr at tingnan Sa'd ibn Mu'adh. Aus, siran. Na tingnan kadabat. Yatili pamukag. Yatigin pamana di pamang pwede sa mga munafik. Pamana hindi nga di pa nga to sa mga munafik. Tama sa may tubo na mga titido asiran. Faith na kaedin. Miya pakaganag sinahman ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sumawso Aisha. So ko manuniyan kay pakapiya, lumini sila na gusto umumistah. So kaya liwiran ko umumistah na siya kina umumistah na minidulas. Di na ditero na niya turo na tingin na tayo sa mistah.
Kaya sokara na tingin na mistah. Tigwa siya, ittaqillah. At asubina rajulan waqad shahida badra. Pamana, pupaka ito na kaso, mama. Pamana, miyaatin sa batal. Kaso kaya tido sa badr. At tigo umumistahad nga tingin ka ni miyaw lola. Tigwa siya, ito na miyaw lola. Pitero yan. Di na di panutul na. Di na niteroon. Saka ko na manaya. Miya kawida kalwa siya. Tinakatawin na yung nabi. Katawan na yung nabi. Tinaway. Tinakatawan na yung mga tao. Tinaway. Miya kagurok suwa siya. Tinainubos miya alin so ulaw larakan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawati mo miya na sabi sa so Rasulullah na suwa siya na sikukap kebebayan niya na di na di pakatutayan niya, di niya disaliaan, higira ke anay ni karang itiyan na dingilubas sa okay takapakapya ginawa Aisha. Yung kaya no to, Aisha ay gira ini sino mga tawson nabi at kebebayan ka kung mga karumati na suwa Aisha. Sa kanya suwa Aisha ay giraan na disugay, dingita-gita ang mga tao, disugay upama na pumbawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suwa Aisha ka parabu anon makabuntay. Yung utakiulaw yan na miya alin so muamalan yan si ko Aisha radiyallahu anha so Nabi sallallahu alaihi wasallam niya ni so dinon ni kindulunaan makasud sa wala tina kayfatikum itu di na nitero ay manan na masya ano kumato na bitadiyo lagi to pliw man so Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mesti wa siya miya alin so Aisha si ko walay kuwena na so Rasulullah apunguraw miudas ko Nabi tinasya ko pa si sumpu amakan Abu Bakar rokor pa si tereg ini ugano Nabi sallallahu alaihi wasallam mealing so Aisha radiyallahu anha si ko amain na Abu Bakar ayam ya aloy na miya kadwa gawin na ebugel bukyan na kaguraok oy tama sa di pamitwan Abu Bakar agusoy na iyan miya kadwa gawin na tigwa Aisha lam yarka'li dama'un wala maaktahil binaw dakod na dan mapinda so kapunguro kakan okay dakon turuga ko tandayo dua gawe sumangso Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang uta kapakawi diyan na akal ay nakitapuan na so kububayan na arman yan na so Aisha si kumiya kasaulan ada din ko may sun Nabi sa wahi di mga munafik ka kataya ka pa hindi miyang ulawla ka din na katero Nabi aso Nabi na da diptero inong na wahi Pura tiga nga teti miya kasaulan na din na miniturong ko Nabi wahi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang uta kapakawi di na akal miya kasaulan na din na miniturong nun. Miya misita ko Aisha si ko walay o Abu Bakar awal marra pagampaganay pa na bisita niya so Aisha. Miya kasulso Nabi sallallahu alaihi wasallam ko walay o Abu Bakar kamisita niya so Aisha, mele niya so Aisha. May lerong nagyang ko to kapakawin na ka daong katuruga kagupan miya kapiyah. Okay. Oriyan yan na miyuntod sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyuntod sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyudin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Awal marra paganay pa na berangkon niyan. Pamana pero niya ko Aisha tinahaya Aisha upamangati kami alusa ka napamangani ka sarila si ko Allah kamata natin nga sorry pa na may ka mamangani sarila ko Allah sendit na prilan mo Allah upamahman natin kas ka nada sa sala ka nasigura dua iplides ka wallah sagiyang ka iya miyawlaw lang ka da sala ka pamanapikituan Allah da sala ka. So kaya nagaru Aisha. Tigo Aisha uhistu minha qatra. Yung utaken garu Aisha na miya marasulo iyan. Pamakaw na sa ginawa niya na tingin na ya Rasulullah o pamabis na kapag bisa ay maanan niya na pangimnar ka sa giyang kaya miyaw lawla. Pamabis na an bisa okay ta kapag pangimnar kaon. Ha? Sumuyong kaya maiyan na tingin na ay ama. Sembaga ngarang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tigu ama yan Abu Bakar, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia na tingin katawan ato naiptiro na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayip man sumiyong kinayan. Tinahainan na sembaga nga Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dataro tumawati gina dia na tingin katawan. Iptiro na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orenya na to na si Aisha. Kata na natigyan. لقد سمعتم هذه المقالة من جيوجين كيا كاترو لقد استقرت في نفوسكم لم يتقنا سيكم ما بوسو جنوانيو وبما تيجي كاترو نغرقانو أساكن ندا سالا أكن أكاتن والله ada salah akan jadi yang rupi benar uterwakan ami yang gulaw lakan akatawan wallah ada kan manggulaw la napigim na rakano ron dan natigin nakatawan na naptiro na rakano inunta na dataro katero ay aptiro niya na su Yaqub na sabab ko kay to inidid na imitiro na dataro katero ama o Yusuf fasabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun oriyan yan na misali kumbung na pungguraw ko tigwa siya detigin mate detigin mate damiran pa sa bedna miya kaliwas sa kataw inunta na miya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa keswayan igirap turunan sa ayat. Umanisan na maalak. Maalak so Abu Bakar ito naman di turun. Ayat. Maalak so inaiyan. Yung tababay pwede kumansar na maalak ito naman di iturun. Ito naman di resulta. Saka man natigwa siya na kanaba kung maalak. Saba sa katawan na ka nadaas na akan. Datigin mati na kya alaga na kala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oreni na duminingin rakan adi niya ditero na ya Aisha abshiri faqad barra'akillah ya Aisha napakapya nga ginawa nga kapya kalides ka wallahu subhanahu wa ta'ala ini turo na giyang kaya aya aska na da sana ka yung ta kya babaya Iran kya babayaw Abu Bakar suwi na iyan Natigo Abu Bakar ay, hey Aisha, natindig ka na kung nga pananamati sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigo inay na, ya Aisha, natindig ka na kung nga pananamati sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunay tigo Aisha, wallahi, ibtatigan ko Allah. Kadi ako atigin, tindig bang pananamati sa Nabi. Da apudinakan, da pananamatanakan, inuntas wallah as kanin ni miya kalibrirakan. Sa kanya ni, miya kalibrirakan sa giyang kaya maulawla. Minituro na giyang ito aya, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سيران نطوتي والله أميني تالي غميرا نجيون تاتمبو أسارag sagurumpong rakano pedrakano dini tengah pau berkano marata mapiara kano miya asing so mapiay saatan so marata saatan mga munafik bagian umanisa so pisukat yan dusa agusto tao amya malata sa kya pakalagi ang kaya miyaw lawla agito so Abdullah bin Ubay ibn Salul na bagian na susik sa amali pedis hada wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh